tua ua mātou lufale mai lo malu tāpua i le nei tae au. Ua mātou sauni e tuina atu le tāpua inga lo nuu, o lau e ka le sia o mātou tangata. I luma o la uafio o le taulanga whaafitai o le whaamanu ma le vi inga. Awa e tatau lea ma o na mea e sula ina ai lau lava afio. Whaamanuia i le nei osi ngā taulanga, whaamanuia i le nei maafutanga. Whaafitai lo whaafonga mai lo suafa Yesu o mātou tatalo tuai nei. Amene. Walaulia ma le whaaloalo ia le sui o le komitu mau. I le tinata lavou ia Miranda Liverpoolu mo le tō laulauina o nisi o whaiunga le komitu mau ila na whanatanga i le ulua iaso ua tuanai. Talofa atu i le tato ainga e kalesia, maniuso o mawhai o na tato tapua e whaatasi i le netai au matangofia o le sapati o le atua. Talofa lava. O nisi nei o unga fono a le komiti tu mau i le lato fonotanga, sa o suia i le rua iaso, na mawai atu nei aso lua tolu a perila. Pisosoani to ina taitai, simoo se wala. Failau tusi ale ekalesia, tia fa maile tua au. Taitai faya onga vasenga cornerstone, Kathy Taliu. Ia fa manuia tele maile atua i le tato Sauniga le netai au, faftai fa fonga pa ia manuia le sapati. Le nā ua whaafonga ia le tato ekalesia, nisi o iunga fono sa ono ai le komiti tu mau, ia ona oni mana onga whaapitoa le tātou ngā luenga, ia o tātou lata atu le o ngā tono le neitau sanga. Ia mai taluai o lea ua se elo tātou sā, ma o lea fo iwa wha ngā solo ia ngā luenga, o le tātou e kālesia, ia o le mea lea, ia e manatu ai, ia o le a whaatu mai se lafo, ia e pāsia alo ia ai, ia neitau whinga sa whapena o na filfilia, leo whaatu mai le lafo, o ina te whaaluaina, whaalua, ia whai o le tō whinangalo lea, whai lo mai le sitia mai o tō au, whaaftai atu i le tātou e kālesia, manuia tāpua inga o le nei sapati. A tātou tāpua i atu i le tua, e ala le Sauniga o le Lauga. O te fia whaitauina le salamo na whātoa atu ina atu e tā vita i lima o a safo mauna uso. O lo maua lea i le momuali no whai ngā tupu, lo mta upo e sifulu ma ono, whai upo e valu se i o se fulu. Vivi atu ia o tau i le lii, wala au atu ia i lona suafa, ia o tau whai lo atu i nuu o ana mena whai. Ia pepese o tau i ante ia o tau whai pe senga i ante ia. Tala atu ia o tau i ona wawenga umalava. Ia o tau mita i lona suafpa ia. Ia oli loto o e sa ili ia i ova. O le salamo e whai lo mai ai, o le salamo o le vivii. O le salamo o le whaaftai i le atua. A o le nei foi salamo, o le salamo i le au mai o le anto la au o le atua. Mai le ai o tā vita. O le salamo e whailo antu ai le whaivavenga o le antua i ona tangata. Le nei tae au le sapanti pa ia o le antua, o le ase langona le tāpua inga mal whanau o le antua le nei tae au. Te le whapea ifo ea ma e tala noa e i lau lonto. O awa venga na whaia ele tua mo oile ni vai aso. A wa fo i va venga na whaia ele tua i ante oe i lau soi fuanga leo langa antoa.
mai tauina le whai unga le nei vai aso, e whātaua i nai fōi o tātou mātua. Au tala noa le toi ina ma le tamā ma le tina, e tala noa o a vāwenga le antua na whai e ante ulua ma le whanau. Ai ale a inga o le antua, tātou o mai ai le nei tai au le malu o le antua, tātou te saili ili, ma oli i a Iova. O le anganga ea lea o lo ia i te tonu o le tāpua inga le antua e te tonu, ma e se lau pasene o le vaenga lea ua tātou tu ua ai o tātou ainga. Ai tātou o mai vivii, ma wha manu, ma whai pesenga i le antua, ma tātou oli ai o tātou loto. Ina ua wha manuia mai le antua i ante i tātou e ala le nei tāpua inga. Vantua i le vi inga i le antua le nei tai au. A velo leo e whai masui o le tātou tofi le sunga le li whai au, Pastor Henry Ugapo, ia whapea fōi le sunga le toina, i antamala, mātou te whātālofa, whawhelo atuai ma le anganga whaloalo le tāpua inga, ma le nuu o le atua mai tātou uma wai lalo ifo o lona malu. Tālofa lava. Tālofa lava. Amene, e te lunga whafonga le tua e lo si fonga. O le vi inga o le tua leo e tala noa iai. Tanto ave le vi inga i le tua. Whawhiloa i atua i male angang whaaloalo le malu le kālesia. A mata mai lava i o tanto mātua. E i o lava i se pepe o le kālesia. E le whangalo ina i ante au leo ua mai tau atu le vaai. O tanto mafuta ma sunga le toina i a tito. Sa iai fo o ia le whalemai. E le ngata fo i lea tātou te rei mafuta ma aiolupo. I nā fo i sa panchi. Sa maua tala e le i maua le malosi. Tali mai le atua i o tau te talo ma tātou tarasanga. O asolulu. Kai ao sa. Tonu o tātou ainga. Pai e le atua mana onga o tātou tu inatu. A leo o iloa le angale leo le atua. O tātou wheloa i mai lantou sa il whalemai. Tonu foi o ainga, o ave le atua le malosi ma le ola, o tātou toi wheloa iai. Pa wheloa i atu se tasi o ase smai e le maua e la ua ai, pa wheloa i atu le tātou autarevou i alom whanau le kālesia. Ia tātou whaftai le tua, maua le nei taimi o sāpati, ma le nei sāpati. Tātou mafutai ma le au na le tua, ua le o toi pōse lilo, tolu e kālesia al whaiwhiau, ia e whapena o na tātou vala ai isi sāpati. Ia o na le tiutir ngā lue ngā le tua ne o maua nei sāpati. Ua ia tula ia le atula i luma le whanta. Ia mai fo i se whangaina o tātou. E ala le awhiong pa ia le tua. Patalo whantu lau sunga le whiwhi au. Talo whai lau sunga le toina. Ia, whamunia le tua lau sunga le whiwhi au. As fe au a mai ele tua i anti oi. Pa peona wha amalo si ai on tangata. Le whangalo inga fo i tantu e kale si o lo tāpua i mai maota malawa. Ia wha whelo i anti utou. Manisi o lo maua mai le nei Sauniga o le launga. Ta lia ina whaatasi tanto uma. Tanto te Failauga whaatasi ma tātou tāpuai. I le antua i lona sāpanti. O le vinga o le antua la tantou tūlai ma te tala i nai Sauniga o le launga. O le pese onos fulmalilima. Onos fulmalilima le pese le antantu tūlai ma amatai Sauniga o le launga.
La tātou sa ili atu inuma le atua le tātou talo. Whaftai le atua lo mātou ta maa le langi. Mātou I ia whaftai alo walofa malo wanga le rei. Ona ua mātou tau nuu mai nei taimi man leiva taimi aso muli leiva aso. Te au mga luenga sa whenga elo nuu. Whaftai mo sa pati ue au mai na mātou te malo lo ai. Mātou te ifo matapo I atua I laua whiau. Oa mātou te whaftai lo walofa mo lo walofa ele mawai lava le ia te I mātou. Mātou te whaftai le tua I whamunianga I tonu o mātou a inga tai te o tasi. Whaftai foi le tua ono o lau tausinga I alungu whanau le kālesia. O whapema tupu mo la I tonu le ngaluenga ma tonu a inga. Vi ia lau a whio o lo wanga le lewa e whaalia mai a te I mātou. Ona ua e oa I mai le malosi mo le whanau malo I le kālesia. Whaftai fo I le atua mo ta mama tina matutua. Lo whaata o tolia I mai le tino mea o le nei o langa. Ai mato te whaftai e le o mawailo ua lofa malo utausinga I ate I la tau. Mato te whaia lava le anga le leima wha maoni o lau a fio. Ia o lo mato whera I pea ma mato so tai pea. Lo lato moa le malosi mai ate oi. Lei lava se tasi mea mātou te surufai e mo wale mātou malosi. Wana o lau a fio I la luifo ua au alofa le atua. Mātou te mawale malosi. Whaftai mea ai mea umana e fo ina I tono mātou ainga tai te o tasi. O tupero o whapena e whaasoa mai leaso ma leaso mo mātou. A siri na mātou whaftai. Ona o soifua manuia ma soifua lelei. Lo whapena e whaasoa mai leaso ma leaso. Ele mātou mo malo longa I pō ma le aso. Ai mātou te malama le tai au. Ia mātou te ofo I lava le li ie. Ona o lo walofa wha maoni ia te I mātou. Lo tau singa o le soifua ma le ola lau e kālesia. Mātou te whawhitai le tua. Le eise tala vale e whaalongoinga I tono lau ngā ruenga. Te tono a inga. Na o le leo e ala langa atu mwhawhitai atu I lau fio. Vi ia lau fio langai. O tau singa o mātou le li e whawhitai tele lava. Ni ngata fo I lea o nisi sai whale mai. Ia o whapea o na whaamalolo ina e lau fio. Whawhitai le tua e matu tali tonu o oe se tua lofa ma se tua anga le lei. O oe fo e tele o manatu se whaatau waa le tangata. Ai siri na whaataua ia te oe le tangata nao le pale li o ngā ruenga. Mātou te whawhitai le tua. Peo inga lau e kālesia I lunga le ala e awala tele babawe. Awala le mai loa le malanga malima le oti. Ia e te lawe ina I o lato soifua mo mātou. Ola whawhitai tele lawa le atua. Lo manatu mai o tangata ia tūlanga. E leo mamafa le tangata. Ai tā ua I lau awhia lo le pale li o lau ngā ruenga. Mātou te whawhitai fo le atua mo le sa pati. Ia o la mātou whaalongolongo fo I se upu le nunga mai nunga le whata. Ia whawhitai mo nia wanoa ua. Mātou Failauga I malau e kālesia. O fo I aso mātou valvala. Ia o fua I ali. O le alofa lau fio ia te I mātou. Ia vi ia lau fio. Mātou te talo le atua I o mātou malaonga whaamole. Te leo mātou malaonga I fia tu ia natu I lau fio. A ua loana e si la fia. E tofu lava I mātou ma manaonga e fia mana o mia. Lau fisoswani. Mātou te talo le atua whaamole. Ia pa I atu I ai o awalofa. La vea e ia te I la tau. Ia mātou te mala o mia le malosi ia toa. Mātou te mala o mia se ola mania mai lau fio. Ia mātou te mala o mia foi. Ia e whaamania I lungo le e kālesia I ainga taitasi. Whaamania I whanau. Lo tuputupa I tonu le kālesia. Ia I whaamania ngā lau fio ia lato ngā luenga ma lato a onga. Anga le lau fio ia te I la tau. Whaamania fo ina I tamamati nā mātua o mātou whaatasi nei tai au. Vi ia lau fio. Mātou talo le atua. Whaasoa lau manuia I o mātou tangata. Tonu a ina taitasi.
e ai manuia mai lau fio a manuia foi lau ona fai au mal fai tu man no falo ia fa manuia foi inisio o mo fa pena asia si mai tu tono nei mal ia ai fa manuia nga lau fio le tu fa mal mole ia ma tu te talo le tua ma tu lava le ri e ni ta au ma tu te tu ina tu ma tu tangata i lau fio a me se lau ona fai au la fe ngai o ia ma se au me lunga fata ia ngalua ina le nganga o lau fio la tu finangalo mo mātou loto. So swani lau fio lau o ona. Wha manatu ia tia lan susuena. Ai sino la vi ia i pēla o fio mātou talo le atua, mātou tangata se manga sala i taimi maso uma. Mātou te watu i lalo i folo sa taulo wha mole. Wha mangalo mai mātou. Wha mai mātou, o le mātou te talo le ala tu lo suafa Yesu. Amen. Ia. Ta tonu sa whenga i tato no uma o whanga whare ainga i ngā luenga sa whaiai. Ia ai, lo iai whamunianga le atua i nā ngā luenga mana pia sa ngā iele ka le sia. Ia, teimi nei, te wala watu ti a kono e, tula i mai mo le aone o taulanga mas fuwat, whaftai. E le pua oa lau silsila le tua tāpua inga lau whanau le nei tae au. O mantu o mai antoa o sfurua i matauranga. Inantu i lau fio e te wha o ngā ina i lau ngā luenga. Talo whaamunia i au tangata. Sa la foina le nei tauranga antoa ma sfurua. Whaftai lau whaafonga mai o na o Yesu. Amen.
Toi o whalofa atu ma whatalofa atu i le soafa manu malo Yesu Keristo i le nei tai au, ta lofa lava. Whaftai le sungal to ina ia whasoo mo le whawhiloinga, whaftai fo i upu whalai au, ia o upu timai, ia esile ai o upu e o moli mai ai, ia le mawhanawhana, ia ma le toa, ma le ile mua le tua, e tu la ia i lumo le ainga o le tua. Whaftai ia le sungal to ina ia tamala, ia mo le moli ina o tātou tālo sanga ma mana onga o le kalesia i luma o le nofo alii o le tua. Ai fia lava i le nei tai au e toe ofolo fatu ma whatalo fatu. A mata mai lava na i o tātou mātutua o tina ma tama mātutua o tātou ngā luenga ma le kalesia. Ia vi ia le alofa ma le anga le lei o le tua ua mawhai o na momoli mai lo o to soifua manuia. Ia wafo i le tātou maaftanga i le nei fo i tai au. Ia le whaangaloina fo i nisi sa malanga o leo te mai tau atu o lo tātou maafuta ma o Feira. Ia mātou te whatalo whatu ia o Feira. Ia ato ai ma nisi o le tātou e kalesia sa mawhai o na malanga asiasi. Ia i atunu mamau. Ia matoe fo i mai. Ia tātou maua le nei avanoa Tāua, whatalofa atu na ia tātou uso a malo, na ia tātou talavou. Special welcome to our young people who are able to be here for the first time, second time or third time. We are happy that you have chosen Wellington Samoan Seventh-day Adventist Church to be a place of worship this Sabbath. Mai mātou te talia ma le anganga whaaftai o tō uma i le nei tai au. Ai li amataina i al tātou whiau, ia o le a uwhai al tātou tatalo. Le atua i le tele ma le anoanoai o au whaamanuyanga, ia ua mātou toe ole atu, ma o mātou tatalo atu le atua, au mātou tatala ina ua fionga paia, pe soani mai le nganga o la ua fio ina ia whaamatala loto, i o lātou finangalo, ma o mātou loto le tāua, o au upu, whaamanuia la ua fio i lo suafa Yesu. Amene. I le aso wha o le masina o Februari pe a whai o manatua e se tasi. Sa o whaonga ina ai ia le autu lea, breaking news. Tala fau vaenga mua. Na umis taimi e le ito e maua se avanoa e wha wau ai. O le isi taimi o te manatua sa o tūlai ai I lunga o le whatanei o le week of prayer ale au talavou. Mai sa iai lava ia le whiau whaapitoa mo le aso. Eitai, o lea ua maua le avanoa e ki atu ai le patu o le ata lea. Breaking news patu. Ai whai maila lona ulutala leo lo o pito ilalo e tau lai ai, masini ai ia le whiau atoa. God can be found. E mawhai ona e mauaina le atua. E mawhai ona e loaina le atua. Pamoe I le anganga paia o le atua. E whesoani mai. Ao tātou whaasolo I le neife au tāua. Ai a whaio ia te oela utus paia. O te wala aulia ma le whaaloalo oe I le tai au nei. E te liliu I le ngā luenga a o lona mata upu e se fulu malefitu. Ngā luenga mata upu e se fulu malefitu. O I nā lea o le a maua mai ai ia le tātou whaasoa I le tai au nei. Ngā luenga mata upu e se fulu malefitu. Acts chapter 17, that is our main passage for today's sermon. O le ngā luenga mata upu e se fulu malefitu. Ua maea ona o tātou tala noa I le vaenga mua o le tusi leo ngā luenga. Ai o te fia whaonga ina le foi upu e lua se fulu ma le lua. Se ia whaangata mai I le foi upu e lua se fulu ma le fitu. Ia, you do the math, pe fia foi upu na o lo iai, lua se fulu ma le lua I le foi upu e lua se fulu ma le fitu.
o ina o le a au mai ai la tātou wheau. Ai talu ai ona e la iti mau, mai manatu ai o le a tātou whaitau whaatasi. Tātou te whaitau whaatasi i le ngā luenga ma tā upe huma le fitu, a o lona whai upe lua se fulu ma le lua, se ia whaangata mai i le whai upe lua se fulu ma le fitu, a whai ua maua, se i o tātou whaitau whaatasi. Whaitau. Whamanuia mai le atua i le whaitawina o ana fionga paia. I le masina o Februari sa o tu ina atua i a nisi o ata e whaatatau i tala vave ma tala fou i le taimi lea. Ia peitai o no le taimi, ia o le a le au mai ai ni tala di ata whapena. Ai tasi a le ata leo o au mai o le tātou breaking news le deitai au. E whai mai. E ala wa break the remote. Ya. E whai le fono ale ka le sia pe amai ale e wai. That is our breaking news. Taluai la ona le se e wai. Awa le la ua whamauti no me le se e wai. O le fono la le tato e ka le sia. E whai i le itu lai wha. Ona la o le tato te inei uma. Te iloa lai tauna tato maua uma ia le breaking news lea mo tatou. I le itu lai wha. Wha fono le tato e ka le sia aua nei e misia. I le ngaluenga mata upu se fulu malefitu. Whai upu mua se ia o le whai upu e lua se fulu maletasi. Sa au wha iloa tua il tato e ka le sia no fuanga i tolu. Na malanga ai le apostolo Paulo, i lana malanga wha missionary lona lua, na uia tuai i Tesalonia. O Tesalonia pe auto mai tauina le ata lo ilungo le tātou ie. O i lea na tu lai ai le apostolo Paulo, malaunga atu i tangata Tesalonia. A o i fo i le nofuanga lea, sa whapena o na o atu i tangata ma tau mawhai, e fasi a te ia, ma ave ese mai a te ia, i le mea lea sa whapena o na launga ai. O na aluatu leo Paulo, ma aluatu i le nofuanga lona lua. Nofuanga lona lua e tā ua o Perea. O le isi lea nofuanga, sa aluatu le apostolo Paulo, ma momoli atu ai le feau o le tala lelei. Launga ai i le sunako. Ai whai mai whamtalanga. Ina ua longo tala tangata Tesalonia. O lea ua o le folafolaina o le feau i Perea. Na whai ngō fie lava o no lātou tūlai, maho mai, matau mawhai e whaavevesi le ngā luenga a le apostolo Paulo. Ai le ai ni tangata e pei o tangata Perea, o tangata whaamaoni, o tangata e whapena o na tuina atu mo lātou talia le whaolatanga a le atua. O na whaasola lea e tangata le lei, tangata iutaia,
tangata o e matatau i le atua, o Paulo maavatu ai loa o ia i le nofoanga lona tolu sa o tā ua i le taimi ua sola, le nofoanga e tā ua o Atenai. O le nofoanga lea whai mai sa nofo ai Paulo, ma whaatali mai Timoteo Masila. Ai tō te sila fia le Kalesia ma le tātou maftanga e le i lafi Paulo i Atenai. Sa o loto lana whealuai, sa o loto lana talanoa, sa o loto i mea umai mawhai o na ia whaia a o iai i totonu o Atenai. E le i nā tia pe tau mia o na langona ma ona talitonunga. Ai whai mai ia le tala le nei sa iai le avanoa, sa ia tu la iai masa ili. Mai tote sila fia. O le itu a ngā tangata e iai le apostolo Paulo. O le tangata e sa ili avanoa. O le tangata e sa ili po whea lava se vaipanoa. E mawhai o na momoli atu ai ia le awhionga pa ia le atua o ia lava lea. Paulo o se tangata e sa ili avanoa i se taimi ma se awala. E whaailoa ai ma whaasoa atu ai le tala le lei ia Yesu Keriso. E whaamaonia le whaamatalanga i le ngā luenga mata upu esfurma le fitu. A lona whai upu esfurma le fitu. E te mauai upu whaapea i le tusi. Whai mai ua ia launga fo i le sunako. Ia iutaia ma e o mātatau i le atua. Ua tau tala fo i ma e na Failauga i maia i le malae i aso whaisoo. O le fesili le Kalesia. O le a le launga lea sa whaia e le apostolo Paulo. O le a le mataha upu lea sa whaasoa tuai le apostolo i le taimi o lo tautalangia e le ngā luenga mataha upu e se fulma le fitu a o lona whai upu e se fulma le fitu. E te maua le tali le whai upu e se fulma le valu i lona vaenga muli muli. Whai mai whamtalanga tuspaia ai se fola mai i atua e se a wā wana fola atu ia te ila tau le tala le lei ia Yesu Keriso malona toe tu mai. O le fe au atoa le nā le apostolo Paulo. O le fe au e whatatau i le tala le lei ia Yesu Keriso. He preached about the good news of Jesus Christ. Tose sila fia le Kalesia, the story of Jesus is the most powerful story in the history of mankind. O le tala ia Yesu Keriso, o se tala e mawae, o se tala e fia whaalongolongo ai tangata, o se tala e mawhai o na momoli atu i o lātou loto, ina i o lātou talia ina ai, le mea sa whaia e Yesu Keriso i lo lātou ola. E leitioa le whatu pese, the writer of one of the most famous songs, bend this word, tell me the story of Jesus. Write every word on my heart. Tell me the story most precious, sweetest than ever was heard. Praise the Lord. Vi ia le atua, awa e iai tangata la tau te talia ina. La tau te talia ina le tala le lei ia Yesu Keriso. Ai le tio whai mai Yesu i le tusi o Ioane. Ioane mata upe se fulma le lua, a olona whai upe tolu se fulma le lua. Whai mai a ia o a ufoi a whai e si i tia hau ai le ele o te tō sina umamai ai tangata ia te hau. When I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Le Kalesia ma le ainga o le atua. E le ai se isi mea e tō sina ai tangata i le atua. Only Jesus and Jesus alone. Ua na o Yesu, ua na o Yesu lava. If all our programs, if all our sermons center upon Jesus Christ, o te whai atu le Kalesia ia te oe, e le fesilingia, le toa tele o tangata e lolofi, e fia o i le langi ma le ola e whaavavau. Mea lea sa whai e le apostolo Paulo. Sa launga e whaatatau ia Yesu Keriso. Sa tautala e whaatatau ia Yesu Keriso. Sa savali e pei o le savali a Yesu Keriso. Sa ia fola ina le tala le lei a Yesu Keriso. He preached about
the good news of Jesus Christ. Mai tau mai le mea tahaua le nei. And notice what is happening in the story. The listeners, those who were there, they were not interested in the preacher. E leo halu telelo lātou mafaufau e whatatau i le tangata ai whamai. They were more interested in the person that the preacher was talking about. Pe a o ina o ngā totonu Yesu e ngalo atoa le tangata whatauwa. E ngalo atoa le tangata o loo tūlai. E ngalo atoa tātou ai tau lai le vaai a tangata ia Yesu. Ngata mai le tātou whiau i le taimi tālu ai, i le whai upu e lua se fulu ma le tasi o le ngā luenga, ma tā upu se fulu ma le fitu i lau tuspaia. We end our last session or our last sermon, Breaking News Part 1. I le whai upu e lua se fulu ma le tasi, verse 21. Ina ua lātou ave Paulo i le nofoanga e tā ua o area pako. E toe whaamatala le whiau lea sa ia la unga hai ma tau tala ai. I le whai upa sifuru ma le ono, ma le whai upa sifuru ma le fitu, lea sa tātou whaitawina. O te whaingoa ina le vaenga mua lea. Lea sa whaatinoina o le la unga. Ai o te whaingoa ina le vaenga lona lua lea o le a tātou wā ngai atu iai, o le suenga wha le tuspaia. It will be a Bible study method. O le awala, o le awhapena, o na whaasoai, le apostolo Paulo, I fesili matali, tangata fia malama, tangata e fia I loa, ia lefe au o le whaolatanga. O lea o le alo loto atu le whaasoa ma le lufiina. O le awhionga le atua I le vaenga lea o le whiau. Tau nuu I le nofoanga whaapitoa, lea o lo tā ua I le tuspaia I le whai upu e lua sefulu ma le tasi. O na whai mai lea le whai upu e lua sefulu ma le lua, lea sa tātou whai tauina. O na tū atu ai lea o ia, I luma o Areapako ua whape atu, o tou ate na ye, ua o iloa I mea umalava, ua sili la o tou tā puai I atua. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious." Te loana o Paulo te tūma o whapea tu ia te o tou. Wellington Samoan, I can see you in every way. You are very religious. Ai atonu e te whesili mai, how do you know? E whapewhea ona e iloa. E whapewhea ona silafia e Paulo. Ia o langa tāpuai o tangata a tenai. Mua lea sa uwhasoa tuai I le taimi taluai. Firstly, he observed the community. Sa ia whealuai I le nuu ma le ai o Atenai, whai upas fuma le ono, ua ti ngā te leifo lo na loto, o mata o ia I le ai, ua tumu I tupua. Na I loa le lei le apostolo Paulo, le mana onga leo lo I tutonu o Atenai, o na sa iai le avanoa, sa ia alu ai ma ai. Lona lua mafuanga, e tali ai le fesili, pe whapewhea o na I loa, pe silafia e Paulo o langa tāpuai o tangata Atenai. Mai le vahenga o lo tū ai le apostolo, e te maitawina I le pito I lunga o le maalanu pae lea o lo tō sila tu iai. E whai mai o I nā lea o lo tū ai, o lea sa tū ai le apostolo Paulo. Whai mai o se maupue, na te iloa mamau atu ai, le taatia mai o le ai o Atenai. I ona malu tā puai, I whaatangata ese, o ata matangofie, o loo whaatū muli ai, le nei ai. I vaenga ese nei sa I loa I Paulo se vaenga, o loo tūsia I ni upu, na tō sina ai lo na mafau. A o alu e vava ai ma mata, a o tū matilo,
Sa i loa tuai le apostolo Paulo, ni upu sa tō sina tuai lana vaai. Whai mai le whai upu e luas fulu ma le tolu. A wana ui ane ma o mata mata yo o tō mea paia, ona o i loa atu lea o le fata. Ua tusi i ai, upu whapenei, mo le atua e leiloa. O le nei o ia o tō tāpua i ai ma le leiloa, o te whaailoa atu ia te o tō. Whai mai le whaperetania, for as I walk around and look carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I am going to proclaim to you. Le kalesia, whai mai Paulo, a o umata-mata i le tau a ai ma tau mea o whai. Sa o mai tau wina ai le whata o lo o tusi ai upu nei. Mo le atua e lei loa e se tangata, to an unknown God. O le atua le na whai mai Paulo, o lea o tau mawhai e whaai loa in atu. This is what I am going to show you. I am going to proclaim to you the unknown God. O le fisili, no tau I loa mua le atua lea. Le atua lea o le unknown God. You see, there are certain ways to make God known to other people. E iai awala, e tātou te whaailoa tuai le atua I isi tangata. Let me illustrate. I le vaiaso lea na te anei. E iai le production, a le aonga lea mana. Mana production, Moana production at Mana College. Now, the original schedule for this performance, it was from Wednesday night, Thursday night, Friday night. But because o loo iai tātou tamaiti, ale tātou e kālesia, o loo iai le production lea, e lo loto sofitu. Ona o aluatu lea I le parents interview, matala noa awa o le li leo o LJ e maui I le melea. Ona o latu le matala noa ma le LA teacher. A whai malitala le LA teacher. O aso I o production. Ona whatu le iai. Well, I want to tell you this now because I don't want you to ask me again. You need to look for a substitute on Friday night. Because my son here will not come to that performance. E le mawhai o na tu ina mai. Ina ia whaatino ina. Ia le nei wha moe moe. I le po o le sapati. Guess what? Sui a topo kalame le aonga. If you can see here, 7 p.m., Wednesday night, 26, and Thursday, 27, and Saturday, 29, nane. Misi a tole polas foreile. O le ale wingo le whamatalanga. Ina ia whaai loa tuai. There is a God. E iai le tua. How do we make God known? Pape whea o no tātou tau atu le atua I isi tangata. I le whea ngai ngā tuai. Now I want to talk to the young people now. In the Old Testament, the 3 young Hebrews, and you know the story. You know this story by heart. When they were asked to bow down and they knew the consequences for disobeying, it will be the fiery furnace. But listen to their response. Palongo o tō le tali. I le tali a tangata nei. Tangata nei e tō tōlu whamai. Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. And he will deliver us out of thine hand, O king. Verse 18. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set up. Mai le latou tali e tusa lava pe le whaasawina mātou e lo mātou atua. Mai le nei iafi a asa. Mātou te le ifo lava ia te oe le tupu. Ai sea, to make God known to others. Whaailoa atu le atua e le I loa e isi tangata. Young people,
when you make God known, despite the situation, when you lift him up, when you praise him in schools or works or whatever, people you hang around with, your friends, your colleagues, will start asking questions. Why? Isaiah, why don't you perform on Friday night? Why can't you play on Sabbath? Why don't you work on Sabbath? And your response should be, because I serve and worship the God that made everything. Isaiah, leanga o te tautua ma o wifo I le atua e ou mea umalava. Mai tau mai le kalesia, o le awala lea na whaia le apostolo Paulo. Na ia whaailoa I tangata le atua e leiloa. Pai mai aia le ngaluenga sfumale fitu, alo na whai upo lua sfumale wha. O le atua na whaia le lalolangi ma mea umalava o iai. Ona o le alii o ia o le langi ma le lalolangi. E le afia o ia I malu malu e whaia e lima. I worship the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth. Does not live in temples built by human hands. Whamatala le apostolo Paulo, le atua lea o lo ifo iai, o le atua foa. The Creator God. Now this is our identity, young people. O I lea o lo maua mai ai lo tātou whasino manga. Because this passage, or this God, will show us our identity o ia o le atua foa. Taluai ona o le tele o atua ese e tāpua iai tangata atenai. Sa manatu ai Paulo ina ia awane ine ndefu le vaaya tangata atenai. E whaatatau I le atua lea o le a ia whailoa. Because there were so many gods in Athens. Tele o atua ese. Paul wanted to make it very clear to them that there is a creator God. There is a true God. E ai le tua moni e totas. Mai tau mai whamtalanga o lo tu Jeremiah. Now let's read Jeremiah chapter 10 verse 10 to 12. If you can't see it, you can see it. Let's read it together. But the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. When he is angry, the earth trembles. The nations cannot endure his wrath. Tell them this God who did not make the heavens and the earth will perish from the earth and from under the heavens. But God made the earth by his power. He founded the world by his wisdom and stretched out the heavens by his understanding. Lea tua lea. Lea tua lea. Lea o lo tau mawhai le apostolo Paulo e tau atu I tangata atenai. Lea tua moni e totasi. Lea tua soifua. O ia o le tupu e whaavavau. Whai mai o lona toa sa e ngā tete ai le lalolangi. Mai e le la vā fo'i e nuu o na tali lona toa tamai. E mai a ia o atua na le whaia le langi ma le lalolangi. E whano I la tau I le lalolangi ma lalo fo'i o le nā langi. Le kalesia, that is our God. O le atua le nā o lo tātou tāpua iai. O le atua na whaia mea uma. O ia o le alii o le langi ma le lalolangi. He owns everything. Mai tot sila fia. A e whaamaoni I le atua. E whaamaoni fo I le atua. Ia te oe. Le atua le nā na whaamanino le leie Paulo. I tangata atenai ai le ngata I lea. Na ia whaamanino fo I tangata atenai. O le atua lea. Tau te le o iloa. O le atua e mawhai o na lata mai. He is our personal God. Ngā luenga mta upe sumare fitu, whai upe lua sumare wha. O le atua na whaia le langi ma mea umalava o iai. Ona o le alii o ia o le langi ma le lalolangi.
e le afia o ia i malu e whaia e lima. Ngā luenga i fitu alona whai upo e whāsfu ma le walu, whai mai ai peitai o le silisili ese, e le afia o ia i malu e whaia e lima, pei o na whai mai ai le perofeta. Ai tā ua i o le feta lai ngā Iesu o loo tūsia i le Ioane mta upo e whā. Whai upo e luas fu ma le tasi se ia o le whai upo e luas fu ma le whā. Ua feta lai atu Iesu ia te ia, funae talitonu maia ia te au, e o mai o na aso, tau te tāpuai i le tamā e le ngata i le nei maunga, po o Jerusalema, tau te tāpuai ma le leiloa, a ua mātou tāpuai ma leiloa, a wā mai a iutaia le whaolatanga. Ai o mai o na aso, ua o nei fo iai, o e tāpuai whaamaoni, la tau te tāpuai i le tamā, i le nganga ma le whaamaoni, a wā o loo saha ili le tamā, i e tāpua i whapena i a te ia. Le ainga o le atua. Tele le taime e alu ai lo tātou malosi. E alu ai lo tātou taimi. E alu ai lo tātou wola atoa. I mea e mawhai o na whaia o tātou lima. E whai mai le whaamtalanga le apostolo Paulo. O le atua lea. E le kaon whai ni to tonu o se whale. E le mawhai o na iai pea i to tonu o se potu. A o le atua e mawhai o na lata mai. Manofo i to tonu o lauloto. A le ai tau tala i ilfa i upu e luas fu malefa. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and does not live in temples built by human hands. I le vaenga o loo tu ai Paulo lea sa au whailo atu. Na iloa manino atu ai e Paulo malu tāpuai. E matua i winga ese lona fausiaina i to tonu o Atenai. O loo whaapele pele ai tangata Atenai. O loo ave umaiai a lātou melelei. O loo ave umaiai le lātou ta mau ainga. O loo ave ai mea e maua lunga i la lātou vaai. Peitai. O le whaamtalanga le apostolo Paulo. Lea sa tā ua le whai upu e luas funga le wha. Ai wha wau le whai upu e luas e fulu ma le lima. Whai mai, e le o lima o tangata e au auna ia te ia peisea I ua mativa. O ia I se mea tasi. O loo fōai mai e ia le ola ma le manava. Ma mea umalava I le vao atoa. He is not served by human hands. Mai e le mawhai o na whapena o na au auna I lima ale tangata as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. You know, friends, le Kalesia, Paul explains the difference between the atheist God and the true God. Failauga e Paulo le esenga o atua Atenai ma le atua moni e toatasi. Ai tau te silafia le me pitosili o na tāua. Sometimes we treated God as if God is in need of anything. O nisi taime tātou te wha pēha tuaia tātou me whai I le atua e fōlinga mai e matua I mativa lava le atua. O le atua o tangata Atenai. E whaalango I tangata. The Greek gods of Athens rely on the people. Mea lātou te avatu. But the God that Paul is talking about is the God that we rely on. O le atua o loo whaamatala e Paulo, I le taimi lea, o le atua e mawhai o no tātou o atu iai. O le atua e tātou te maua mai ai manuia, e pei o na tāua I le whai upu e lua se fulu ma le lima, o ia na te au maia le ola, o ia na te au maia le manava, o ia na te au maia le manuia o mea uma. E ka le sia ma le ainga o le atua. We need to change our focus on who God is. E manao mia le sui o la tātou vaai I le tu ai ngā tua o lo tātou tāpuai mo tātou wifo
ai nei. Sa whailoa ele apostolo Paulo i tangata Atenai, ele ngata o le tua, the creator God, he is a personal God. Ai whaimaya ia, this God is the God of all people. O lea tua lea, o lea tua o tangata uma. Pai upo e luas fumaleono whaimai, ua whaia fo e ia nu uma tangata, i le toto e tasi. Mai tau mai le ekalesia, ma le ainga pele a lea tua. Pasino e Paulo, ia le tupu anga o tangata. Le mea na amata mai ai, mai le taimi ia atamu. Mai le whaawawino le mau, ia no nofo i le fonga ele umalava. Wana tuu fo i tausanga na tō fia hana mua, matua oi o mea la tō te no nofo ai. Mai la ior whai upu e luas fuma le fitu, ina ia la tō sa ili ile alii, pe mawhai o no la tō tau tango, ma la tō wiloa o ia. Ai peitai, e le ma mao o ia, ma i tātou ta i tuatasi. Tā ua i o le whaperetania, whaimai. From one man he made all the nations, that including us and Samoa and Tonga and wherever, that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Verse 27, God did this so that they would seek him. They would what? They would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. O le wheaua Paulo le ekalesia e whailoa mai ai le atua, e le whaapito se tangata. E tasilo tātou tūpuanga, e tutusa tangata uma. Sila fia le lei mai loa e le apostolo Paulo le sio manga o Atenai. O le mea lea na whaamandino ai, whaia i le toto e tasi, mai a atamu. Awa i to tonu Atenai, o loo manino le iai o le esenga o tangata i lona whaatulanga ina. E iai tangata maualulunga, e iai tangata feololo, e iai tangata le pito ilalo, e iai tangata popoto, e iai tangata feololo, a iai tangata ua matua i le iai ase poto. Pe a oina whaatulanga, ia o tangata i to tonu o lea fo i ai. Pei ta i sa whaamanino le apostolo Paulo, o lea tua lea, e ta lia tangata uma, e tu tusa ai tangata uma. He is a God of all people. Le kalesia ma le ainga o le tua. Ama peo le te iai tono le kalesia e o e no fon fatu langa va pena tangata le kalesia. E le fa pena le tua. O le atua e tu tusa i le tua tangata uma. Le si vaenga tā ua le mau. Whai mai e le ngata e whaia ele toto e tasi, e whai mai e no nofo i le whonga ele. Ia ele ia se isi o sau whai mai waru e whai songa whale i maas. Ia po whea whai atatou te o iai Amerika, Australia. O la e tātou te o ai whea. I whonga ele. O le e tātou te laina tutusa. We are still here. Te wanga nau sau se whai bai laua whaila na whale i vines po whea. Ia wasili aku la oe ngai lo mako. Tutusa tangata uma. Ai mai tau mai i al whamtalanga al tuspaia. Whai mai ua uma foi o na whatu langa tausanga. Uma o na whatu langa tausanga. Na tō fia ana mua. Mai whapretania. And he marked out their appointed times in history. Lau talavou au e te manatu e te tū mau e pēlau talavou. Tā talavou walvaenga lea. Walvaenga lali. Ia malesi vaenga lali. But God already marked. Wa uma na whaatulanga e lea tua o tātou taimi. Whamtalanga le whaisalamo. Pitu se fulu tausanga e ola il tangata. Tausanga o mātou o langa e fitu ngā fulu ia tausanga e a whai e walu ngā fulu tausanga ona o le malosi. A o lola tō malosi o iei ti ngā ma le puapua ngā. A wā e vave o na mawai atu ia ma mātou lele ese.
Mai le tua e na te whaia foi boundaries. Whaia foi tua oi o mea e no nofo ai. Patu langa le le tua. E mai tau mailo na mafuanga. Notice the reason why God organized our lives like this. Whai upo e luas fumale fitu. Whai mai ina ia la tau sa ili alii. Oh, God can be found. E mawhai ono tātou maua ina lea tua. Whai mai ina ia la tau sa ili alii. Pe mawhai ono la tau tau tango ma la tau i loo ia. Why are you here? Why are you in this church? Ai se ale mafuanga ua e iai le teimile nei. Le anga o le tātou te saha ili uma i le tua. O le ale mafuanga tātou te o maia i le sapati ma le sapati. Tātou te whai hai mea uma o lo whātulanga ina i le tausanga i to tonu o le nei e ka lesia. Ina ia o tātou maua le tua. If it's not center Iake riso. A whai ele o ngā tutonu iake riso. Ele sea ngai whai e. Ina ngalo le tua le kalesia. Ina ia tātou saha ili atu ia te ia. O le fina ngalo fo i lea le tua mo tangata atenai na maafua ai o na au mai le apostolo Paulo e nofo ai i ma whaatalitali ai sila ma Timoteo. Seanga le lui foi i le kua oio atenai ma perea e nofo ina. Pe a whaina le paua leo le mafuanga na lai ona sau i atenai e nofo ai ma whaatali a sila ma Timoteo. Ai seana au mai ai e le atua ina ia o i atenai. Leanga e elfe au. La ema na o le atua. E alu Paulo e tau i atenai. E mea ngai le loko e sesi loko. E mea na le lotu ai i seisi e ka le sia sofitu. Au mai whaapitoa e le atua oe i nei. Leanga iai le wheau e tatau na tau i Porirua. E iai le wheau e tatau na tau i Wellington. E iai le wheau e tatau na tau i tangata o loo tātou lata atu iai. Aisea, leanga o loo sa ili tangata i le atua. And God can be found. Pai mai le apostolo Ugapo. Ugapo mata upe whalo na whai upe walu. Come near to God, and He will come near to you. Ia o tau whaalata mai i le atua, whaalata mai le o ia te o tau. Awhi mai whamtalanga Jeremia e whai ua i tātou whaasoa i le tai au nei. Jeremia e luas fumare iwa alo na whai upe fumare tolu. E sa ili mai o tau ia te au. Tau te maua foi. Pe a o tau sa ili mai a te au, ma o tau loto atoa. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. E ka le sia ma le ainga o le tua. God can be found. Ma o le tatou breaking news patuna o le nei sapati. Soifua ma ia manuia. Amen. Male. Ale nga le atua ni to vini. Ya, amonia le atua ni tau, tai fa fonga. La tato fai le pese lua se lau i was ful male lua vi inga le atua la tato tu la in fai na Sauniga fa tai.
Whaftai le atua I le nei sapati, whaftai I upu ma au, le sona sa mātou whasoina, whangailo lātou soifua ma lo mātou wola whalengang. Whaftai o lo mātou wifo ma tā puai I se atua e pule au I le nei lalolangi. Le atua na whaia mea umalava, au le atua foi e mawhai o na lata mai a te I mātou. A vea le atua lea o se atua mātou te o ma mātou I le nei sapati. E a amataina le nei vai aso I le mātou savalinga. Ia whapena o na tau taipea o e le atua moni e totasi. Whaamanuia e lau e ka le sia ma le nei au fia. Whaaftai le avanoa sa mātou tā pua I atua ia te oi tutono lou malmondei. I lou suafa Iesu o mātou vivi I atua I nei. Amen.